Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. She potally ki sang trelang ne ki self-help group ki badan hakasnong nong thamai ka bahap opo garaj madan kerdem jo keri boy district hakasan trek mentau penai jelio arjar ka khandai kila rakhi da ka jing sarong ya ka jing ya lenti ka washis nam kan thi haka jing trek kam jong ki nadu ba kila sang ya ne ka kun ho ni rap yeladi la pensingan ni ka jing rakhi jong ki ni ki self-help group u MLA ka umroi u ba George Billing do u long kongsan haran ka jing dan lang MDC u ba RB Kharbuki kum u semput kongsan u Chief Operating Officer ka Meghalaya State Rural Livelihood Society uba Shanlang Lingdo userdar karaj madan kerdem uba RM Dorphang urang ba snong kanong thamai uba lumlang lamarai lembat kidikhot jong kitek SHG paper kini ikun hun SHG kila rakhiru yakadni ka jingdap shisnam kan thi halor kanong rem bakum ki kun hun bayarap eladi kidai ki balayo jingkirshan lingba ka National Rural Livelihood Mission hakaba kila la ban yang halagi jong ki kijat nak bentaman sangkam sangjam bat kham tam ling ba ka mission kablakin tiu kerpang ye kilong kemi manang nangdung isang ban say nanika jimu mangin berkha eki korupsi bamin semsendam masendam election masendam kersol banin kom tamu ke office ka mungli ni hape nasanales manpan na jong ka kunhun reka kabi MMU umbaong baman mene ka block management unit dari monitoring and management unit kaman pe indon lagi jong dong tre hapo ka barmong si NRB block mangila benya state yang kenal bangana sumu ya rajing state jongki tang hapo mulai April May semester ka khodi interview ka thongi CC jongi Dor BBM mensyuar hapo kunti somla tamong ta ayo ka kam ka khamba ko ICR dengan saya share dengan saya bahasa ni lalu ni non kerpa itu pintung ujung do BBM hangi namangi nuna staff membeklai sisi jungi ilang inang nuna tinggi kuat bapin ai susu kabor babui hagi ikan pun dijungi kabiru kabaran report berbau siapa di blog bagi New inang tray mengenal Pakistan boleh kan ni nama apa hapo live na do FIFA me group tadi benio iti by secretary hapo andro na do FIFA me group tadi benio ke RF jumpi tadi benio ke bingo jumpi ndai mandala sistem ani wala dagi la rakhi indap sistem ni ndai goi masusi kalau ke RF ni patio ke VO ni patio hapo blog dengan sispa live option untuk na do kiti ithai tengam ithai ngurus nai ke border Indonesia tu sedang sai sispa live option bangunta ke video ngomong iba syan ne iwe system tena sispa live ko ngirang don tangsan kalau dia jingkiu na no la poi sa hapo system tambah syakmat kita kapanya nyimpat poi anu mo kowe itona tolong untuk pengiwan meeting kowe iba apel kerkom riam kerkom be mo lawan ifu ipi playa dem style mo playa shoot pagi bunian mo tentang lawan meeting tabai be dalam kuai tentang mo ndre dei mo ke grup lahikai di mansumar koi lagi bahkan ya dan hidup kan orang habron ke kuit kebelah habron bajing seluruh sultanat Malaysia dari kata hui kan kelar menolak tak berpisah mereka jumpa jongi komunikasi bidang dorkam sibun bah ke benar menai problem keren di asan subalang umat bani ini ke kalau poi kan ni perhapi zero ngomong na do 2,000 karoi kena rem belum na ada bahasa na ada teknologias harga jauhkat 2,000 pra 2,000 hendai kalau bikiwan bahasa berbijuan tentang buat masalah singgang tuma usi biwat interview ni friend di dalam berbalik interview pun bijuan yang tahu tentang buat masalah na untuk apa ngarang komen sih dia bang sing blog lah sajin kum ka pilot blog hapo kena len tang south ligi blog ha state blog idon live kunda ligi blog ha tu ban ha jelami dia live kunda tiji tang sa segaro
asa kasih dia. Mau kuat umsni, aku ina makla orang-orang batka dalu. Kam sau pelih blok. Ngada sokongan bagi jadi umsni. Andre indala rumpat hadir aja tak boleh hadu aja kerpa kini ketemu bajuni kerang sapi.